Maraba atsika iaby. Resaky matotsika androany fa tsy misy mivanitika aloha eto fa resaky tena matotsy androany. Satria misy resaky mafondra tiako teneny. Fa ela foana za ta hiresaky an'izy ty fa tsy nanam-potoana moa zao de androany mba misy fotoana kely hiresana anazy tiky. Zany hoe mahakasiky ny BAREA CHAN nahazo vice champion farany teo ny raha tiako resahy androany. Voalohany indrindra iangaviako nareo zanjikely mpilalao BAREA CHAN reo tsy handray vily ana ny raha ho resako eto satria zaho anisany niady ny tombotsoanareo teto mbo ao video zay hoe tokony zao anaovana an'ireo zanjikely reo, tokony zao ara fitaovana ara moraly. Atako angamba fa mety nisy nahita an'igny nareo ka aza raisinareo resaky fialonana mihitsy raha resako eto fa hiresaky raha ara-dalàna zaho androany ary de toute façon tsy zaho mihitsy ro andeha hialona anareo zanjikely. En plus BAREA CHAN regny misy olo baka aminay agny rolahy zanjikely baka aminay Morondava agny ka tsy ho zaho velively mihitsy no hialina anareo averiky foana zaho aza niady ny tombotsoanareo teto. Fa roa magnaraka zay mba ingavia tsika vahoaky malagasy mba tsy handray atenjony foana ny zavatra resana eto de fa mandraraisinao fialonana foana zany na hoe tsy fitiavana ny olona amire raha resan'olona eto nefa ara-dalàna le raha resaindre olo. Fa zay foana zany anararaotany mpanao politika tsika vahoaka malagasy io satria mbo maro loatsy tsika miaro ny zavatra tsy ara-dalàna, mankatoa zavatra tsy ara-dalàna. Maro loatra amitsika malagasy tsy haiko hoe toetraina manakory. Nareo tezitra rehefa resasana ty toetraina ty fa tsy maintsy resana satria mbo misy toetraina tsy mety mihitsy ndrany amitsika malagasy. Ka zay mba ingavia fa enoy tsara ny zavatra resako alohan'ny hitenenanao anakay hoe mialina ohatran'izao sy ohatran'izao hoe. Ka zao le izy araky ny teneniko teo zaho zao mihitsiny a no niady ny tombotsoany BAREA CHAN teto vao vita iny match iny. Zaho tenako nanao video niady ny tombotsoandreo, ny tokony hikarakarana andreo, tokony ny hatao andreo ara-pitaovana ara-moraly. Zaho kosa nefa tsy niteny hoe tokony hanaovana VILA kiraidraiky aby BAREA CHAN reo, tsy niteny an'izany fa resaka fanampiana ara-pitaovana matianina ara-moraly fanomezana asa an'ireo zay mbola tsy manana asa. Bon, décision président moa iny hanamboarana VILA kirairaiky eo zany ro tiako asia resaky satria na firenena mpanakarena ty Eropa iaby reo mahazo titre champion sy titre coupe du monde aza mbo tsy nisy fanjakana tamindreo niteny hoe hanaova VILA kiraidraiky nahazo champion du monde reo. Tsika zany vice champion en CHAN fa tsy mba kanina farafaratsy ny CHAN de hanaova VILA kiraidraiky reo mpilalao BAREA reo. Sao de mba tsy prioritera zany tokony, sao de mba zavatra hafa ny tokony prioritera eo amitsika Madagasikara eto. Tsy haiko hatreto hoe vola avy aiza moa hanamboarana VILA ho an'ny BAREA CHAN reo kiraidraiky zao telopolo lahy. Valeran'ny VILA telopolo zany ania miliara zany ka tsy haiko hoe vola baka amin'ny fédération ve. Raha vola baka amin'ny fédération moa ny vola amin'ny fédération fahalalako azy de tsy idirany fitondram-panjakana velively fa zay tiany fédération anaovana azy. La zay ok sitraponareo fédération zay raiky. Faharoa président niteny an'io VILA telopolo io ve vola baka aposin'ny président hanamboarany VILA telopolo io satria la vola baka aposin'ny président koa zany hanamboarany VILA telopolo ho an'zalaireo ok tsy misy olana fa vola baka aposin'ny président zay. Fa raha ohatra hoe volam-panjakana zany ro hanaovan'izay raha zay sao de mba tokony handalo fandaniana agny amin'ny assemblée aloha zany resaka zany
satria ny volam-panjakana de tsy vola agnatin'ny tokantragnonao agny fa volam-panjakana raha tokony izy a de araky ny lalàna ny famoahana anazy ary misy fandaniana an'izany vola zany fa tsy hoe vola agnatin'ny tokantrano agnaty paosy any bon ty aboaky vola paosiko tiky anamboara vilany zalahy reo raha zay de ara-dalàna fa laha volam-bahoaky volam-panjakana tsy ara-dalàna mihitsiny zany a tsika firenena mahatra firenena matanjabe mpanan-karena reo za mbola tsy naheno zao hoe tamin'ny Argentine na champion du monde nanapa-kevitra ny fitondrana Argentine fa amboatra vilaky ray draiky ho an'ny gérant mbola tsy naheno zany nefa firenena mandroso be manan-karena ty reo tsika firenena mahantra eo zany vice champion sany tonga de miteny hamboara vila telopolo vola bakaya telopolo la averiky foana fa la vola amy fédération bon tsy mana resaky zaho tsy asiako resaky mihitsiny na vola baka paosin'ny président non tsy asiako resaky mihitsiny fa vola la volam-bahoaky volam-panjakana non tsy rariny mihitsiny aloha mila fandanihana zany amy député agny na député hanaikany zany aza ataoko hoe député adala satria maro ny raha prioritaire tokony hatao a Madagasikara toy zay zany resaka vilana mpilalao baolina zany faharoa manaraka an'izay ny tena zava-dehibe de zao lay impact an'izay raha zay fanambarana nataon'ny président zay tsy haiko hoe manakory efa mba nieritseretiny ve ny impact an'izay raha zay amy tanora ihany indrindrandrindra ny tanora mpianatry tiako tenenina amizay de zao vao nahitao publication tagnatin'ny Facebook tao fitiliana mpilalao tena andoarany fotsata ya 700 tanora nandeha tegny c'est normal la 700 satria lasa tsy fantoka amy fianarana lay ankizy malagasy kay baolina kitra kay mahatonga aza oa vila tampoky mamillardera tampoky tsy hanao atsirambina ny fianarany aby vaoko malagasy de vo maika bady fa maro bady io vo maika bady satria baoly tika iro azahoa vila amin'iny zany aby impact tsy eritseretiny fitondram-batsakana amle izy ka bon tsy haiko nafadisoako resako zany fa la olo misaina mandiniky tsy manaka ny sasany hoe mpanendriky toujours afara fialonany zay foana ny raisonnement agnaty lohany eo tsy atakatra an'izany resako zany satria itsika vaoka malagasy de mbola tsy mahay natao inona moa natao hoe fiainam-pirenena zany ahoana moa ny resaky fiainam-pirenena ahoana ny vola io koa problème atsika gasy tena nieritseretiny tsika gasy fa vola agnatin'ny tokantragnonao ry volanao vola tatan'ny fitondrana eo mbo volanao iaby reo vola tsika iaby reo volam-bahoaky fa ny sasany de hoe zay ampinana anaka anatin'ny tokantrano zay le akely saina zay le mbola tsy afataratsika malagasy manakory natao fiainam-pirenena satria tsy isy mampianatra an'izany zara mpanao politika ny vahoaka malagasy tsy mahay an'izany de manao zay tiana atao reo zay zany ro tiako teneny apodiano amiko resaky nataoko rehetra teo zay raha tsy misy fahamarinana fa la oro misaina mandiniky manamarina ny raha teneniko zany 100% fa tokony mba zavatra prioritaire no tokony hoe ato mino fa ampy tsara ny BAREA reo la ohatra hoe mananasa ara-dalàna iaby reo farafaratiny hoe etoan'ny fanjakana na etoan'ny fédération nofatrano ho an'ny tsy manatrano nofatrano ny isam-bolana c'est fini fafanampiana zava-dehibe zany zay zavatra tiako resana andrana bon indrindra moa nareo fitondrana mpanohana ny fitondrana sy mpilelaky fitondrana de fa zay foana ny raisonnement nareo raha tsy ompa ro azoko eto amy resako ataoko tiky de hoe fialonana de hoe mpanendriky toujours afara fa ny malagasy tena tsy mety tonga saina hoe zao ny zava-tsy ara-dalàna zao ny tsy ara-dalàna fa mampalahelo raha izany no izy fa jereo ny zavatra tokony prioritaire averiky foana zaho anisany nanome nitaky tombotsoa ho an'zalahy ireo na ara-pitaovana ara-moraly fa zaho kosa sy niteny hoe vidamy vilaky raha idraiky reo averiko fa la vola baka fédération hamboara vilany reo bon j'ai rien à dire
na vola baka posin'ny président mbo rahavilandreo j'ai rien à dire fa la volam-panjakana volam-bahoaky 30 villa, imaginez 30 villa zany 1 milliard bavitra zany, ça fait 30 milliards. Firy problème Madagasikara tokony tsy ho voavahany zany 30 milliards zany, problème priorité. Zay, samia mandiniky.